Inutos ng Department Secretary Sani Angara in pamagmong School Sports Club kareng hanggang pampublikong elementarya at high school. Ayon ang report ng Patricia Mamangon. Sports Club kareng pampublikong eskwela. Iti kano ing dapat mitatag at mibuo kareng pampublikong elementarya at sekundarya king bansa. Agpang kang Department of Education Secretary Sani Angara. Ing sangkan, banga pasik na nga ning kabulasan, pisikal a kakayanan at apakibatan ing learning loss sa sangkaning pandemya. Agpang kang Angara, parti ay tiking mas malawak ka programa ning DepEd at tutuglong ing kabulasan at akademya at makatuki king kulait ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para king mabulas at aktibong memaled. Bilang pakibat king mababang physical activities na rin anak, inutos ka rin eskwela amid atag sports club nung alapa. Ing programa, magdagdag yang adwa hanggang 3 oras ning supervised sports activities balang paruminggo kabilang ing arnis bilang automatic sport. Mapalyarya kanong manibatan ng pondo king annual budget ng DepEd, Special Education Fund at pamakipag-ugnayan king local government unit at pribadong sektor. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.